Agikira horo mukode OCPD wa gicigo giki Matawa Mushangi ugite ati marakinyukire ikinya ritho kwa mukira makama ingi kuri muingi megerutani muri wa mutungatiri wa kuhitithia ciana ciao. Hiyo watoto tunastaki wao pamoja na wazazi yao kwa sababu ya kupatia watoto masomo ya kawaida, na kulingana na sheria za watoto, mtoto ni lazima apewe jina kamili, abatizwe, apewe guo na aonyeshwe maneno ya mzazi yake, sio maneno kinyume na sheria ya nchi. OCPD ugite hamwe na ciana marahonokirie ni ciana 35 ciokuru wa the wa miaka 10 na ciana ingi 28 ciokuru wa miaka 16 aria maramukagira mathomo maya. Wengine hata ni wadogo sana, hawajui hata kuandika, lakini wamefundishwa mafunzo yale ya kitikadi kali, radicalization. Aikari gicigo giki matina hota kuhitha gikeno kiao thutha maabitha borithi guikia ngono mutungatiri uyu uria maugite ni akoretwo akimanya mariko hinda iraya na kweciana cia urutani wa maheni. Sasa imekuwa mara pili, imekuwa ni kitu ya aibu sana kwa sababu watoto wanashindwa kusikiza wazazi ndani ya nyumbani. So tunahitimiza hii familia yetu, hii familia ya hawa watoto bwana, wewe na tunawatumia akili kwa kuwa mtoto anahitaji elimu ni ya kutosha. Maabitha borithi na matine honokia kwa mukira urutani uyu kunona thengia kumaikia ngono mutungatiri uyu hamwe na arumiriri yake marathira makimahujagiria ngari ni merekeire ceceni-ini ya borithi. 2:9 inasema hivyo mwanamke na ajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Ona gukira no gugwatanira atungatiri gicigo-ini giki ni mamenire giko giki na kuria thirikari gutabania thuthuria na gukinyukiria ikinya ria kiwatho aria mekunyitikana na mahitia. Ngiripotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Ngugi wa Gatua.